kesgi ke ar pendutrik umat arjar rapsau kendon kin laingut ki kertong gimana kun ya kena ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kin salit file ya ke nomination ni thap kertang hakmat ka office jong Deputy Commissioner East Khasi Hills Shillong mentang ya yang binti na PB ban lek DC office namanta ban up ya ki laingut ki kertong ban kong kedai kertong jong ka Voice of the People Party kebang sembol kedai pra Dr. Ricky Sengkon nakat kaji senar lang ki nong kersan menukit kam tiban mi na light core bakin one file mission hang neha DC office nang ta uker tong ka UDP kebalapan mi da ka RDA bakan tup lang ka HSPDP bat UDP muba Robert John Kharjaran kini no kimi na office UDP nang na jan of Shillong College hak por khar RBJ meski makin wan hang ne khmat DC office bat kumjuru ukur tong ke kongres ba bisen pala ba job license penta of file mission biang nak tiket kongres nakat kejing sendan lang kinong kitkam bat kinong kersa disebut ni CI ya ki paiba ni CI ka ai ka bakin kinong kersan ni CI ro ka ai ka baki ketong kin keran khmat kinong ko ba ya ka ai ka ba ni ajitang happy ki paiba haswa bakin like betul lang ikjing lap election haman la kisnong ni konstitusi namata baki paiba kin like sa ki polling station bakin yon haga kakre jarik u April arjar upsaw banrai yano banpa ya ki kertong uwe na ki kertong national konstitusi hakni kisi kertong NPP kong ampren ndo angkat kecil sendiri lang ki MLA MDC berkino kitkam ada tahap kertang office deputy commissioner bat menta kasni kini ki laingot ki pendap tahap penkat ro ki waida ki kertong sendat next kam bak ba juga ke Shillong constituency na betar ki live really constituency kita sem ya karai yano budget haga khatne direct menta April arjar pusau na menta ban pha mi khmat sab darbar parliament yang kan dari India ini scam maksud ba kidan ki berada berai bedon de ba ki bahasa narai ni khmat dan dagi ketong ki lek menyelap berpercaya yang rumah ki hakis nong betul sih tak kene boleh sebut